ebyapa by'itaka bibiri byashazibwe mu Ekitongore ky'ebyitaka kurabira mu kakiiko ka Uganda Land Commission harimwe kya hectares 207 aha ploti 207 bloka 2 omuri Musijja mukuru hamwe n'ekya hectares 297 aha ploti 906 bloka 2 omuri Mukabaro mu district ya Kikuube. Ebibiri biriho n'amazina go myishenjero w'abahanguzi East Stephen Asera Itaza kandi okozere by'okushaza mu bwanyuma ya Minister w'omuhwezi w'ebyitaka Dr. Sam Mayanja okuragira ngo bakishazemu. Ogu akuhura ina mwaka kunguna ngo kusaba kwange okukusazamu ebyapa kunu tikuli mateeka aina obusobozi bwogenda nga bwogenda mu kooti kandi ndi witness number 1 nabwekyo nyehaireyo habw'abataka nja kwemeeraho ati niwo turole omuntu ajja kulemesa abantu bantu kutunga ebyapa ogu n'otutandike kwandolinga abantu bakikuube nkwenda kubagambira kino President Museveni n'abenda. Ubwanyuma yo kubishaza Minister Dr. Sam Mayanja abwineho abatura hamwe n'abebembezi ba Kikuube kubashoborera ebyo gukora okureba ngo abatura batunga ebyapa byabo. Banga muri kucyamwe muri kutaka lyamwe ebyapa ebibadde eby'obubbi bigidwawo mugenda okufuna ebyamwe musimbe nga kyamwe ky'abaana bammwe n'abo abali babaana bammwe n'abaana b'abakyala abali babaana bammwe n'abantu Amran Tumsimor RDC wa Kikuube hamwe n'omwishenjero Steve Nasera nibagira ngo entaro z'itaka zirahabwa kugira ngo abantu bamwe nibeyendeza. Honorable Minister tukurwanira abantu 909 kuba kurungi baito omuntu omwogo n'atunuba muno n'atutinisiriza muno n'atulwanisa muno hakukuba ayina obintu by'emirundi 3 ayina sente amanyire Kampala aleta aha kandi ayina collection. Politics aromu tugenda tukitaja mu service delivery gwire bune kyapa kino kusazibwamu bayinja babayini bakiremesa kandi abamu ba leaders n'abandi tubayina hano ite kuguma kurungi nk'abantu babuhimba Musajja mukuru nk'abantu ba Mukabara ebyapa birabisazibwemu hazoke habeho an affirmative action ekugamba kutandika na nyenke omuntu wa Musajja mukuru agize fomu ye erubata speed eite masindi n'ekyapa kitunga mbwire bukozereki obukwanguha. Minister Dr. Sam Mayanja hona nagira ngo batireho enkora ya tekinolojiya erikuza kumaraho obunyagi bw'itaka okwetorora ihanga lyona. Ngabona banoti ya sente bakisa mukuma neyako omuliro n'ekyapa kyaffe ekifuluma kati bwe kiriko security feature kuliko namba y'ennanga muntu baruraha tukondezaho kulizinga itaka lyaitu tukatungira ebitaka tukatunga amataka ng'obweremera habwaitu bamwe mu batura bayereka amashemerwa ubwo barakuzina hamwe no kucacanca. Kama ni wabi tukolera kwa tulata byame twetulalikire bagabe bajja kutubinga amataka batuteire kyapa mu kyalo kyaitu baitu hati tukusima mu Kama Ruhanga. Orde omurwa wa Kinogozi hali abantu abakwirukira mu kakaga abanza yayambe kino kyo kusazibwemu. Gasha kwa Ambrose Mwagaba Katoto.